Sang Sugudi yen rasa-rasa yang titiang ini ke punika beli napi luwer unduk sali sampun side matung ilang rasa yang palasa jantan sampun pacang rusak di pet pradini niki punika pasahang bile mengawinang mati sampun bilih-bilih pacang wetuang padem penadosan nyani kadi damar yang umpama ngeraresiani nargama yang titiang ini ke punika tanbine kadi damari yaitu sembene beli kian iminyat lasaria ninggal igeni totonan las carieu lantas ningalipun yapi sina pacang rusak nah kalau ditusumeken bakal tunggu wetuang maka pelat buang mangende kalau ditui geni ya ini api jog maka plek buong ipun ngenih buong ipun hidup li wande hidup ayu pajang pemuput nyani tuh yapi buong hidup mati lantas pemuput nyani sapunika yang titiang tinggalin beli li kadi sapunika je umpamanya
yen pet perade dewek titiang ketinggal riantuk arakan belini apa samanunggang doning idep titiang to sampun side matungilan sareng ngerakan belini macam poharakat makile idep titiang sareng beli sampun mecampur maket mekilitan kadi-kadi beli idep titiang sareng beli kewa pacang memalasang rumah semewah rasa yang hidup titiang di pet peradini itu mepasahan sareng ragan beli napi puaran titiang beli Thank you.